Ima jedno predanje, bil jedan čovjek bogat, musliman, imal komšivka koja bila mnogo ubava. Znači, so zanosna ubavina bila. Koga bi izlegla na ulica, pagjale kako muvi, znaš, ke padne. Toliko bila ubava. Ne može le dva pati da je poglednat, brahja. I ovoj, našiot junak od ova kažuvanja, se zaljubil do nosi ili do uši, ne? Se zaljubil. Koga i da ja videl, zaboraval i na takvalukot, i na imanot, na sve zaboraval. Po sekoja cena se trudel da ja dobije za sebe. Međutim, ona ga odbivala. Zašto, brakja? Vo predanije to je registrirano deka bila golem pobožnik. Deka golema bila mnogo česna, imala golem ahlak, imala moral. I deka nikoj od luge to ne može da i se dobliži. Zašto? Poradi neizvini od takvaluk. Međutim, nastapilo vremena golema siromaštija i ona jedan den se obratila na najbliskijot, na komšijata. Biljeki ti kako komšija dolžan si da go pomagaš svoj od brat. Resul alejhi salatu vesselam veli ne musliman onoj koji što ke zanoki, a znaje deka ne govi od sit, ke zanoki sit, so pol stomaka, znaje deka ne govi od komšije gladen. Bez ogled koji ti je komšija, brakja. Pogrešno je da se smeta deka samo ovako musliman te komšija. Ne, duri i nemusliman da je ti je komšija, brakja. A da znaješ kakva situacija, tebe ti je vađib da go pomagaš. To je ubavinata na islamu. Ova je ona što nije go imame, oni go nema. Međutim, nažalost, deneska i to povek je go imat od nas. Samo koga velam go nemat, ne kaj ni zabeleženo kaj nas postoji. Kako akida. Neli? Nastapile denovi na siromaštija i ova čuknjala na vratata na svoj od komšija. I ovo je koga ja videle, dva je dočekal. Mu proravotil šeitanot, saka da iskoristi situacija. Kako ovije neženetive se smejat. Sakate i vi da iskoristite situaciju. I mu se požalila. Vika, siromaštijata me napadnala. Vika, te molam u ime to na Allah, vika da mi pomogneš. Ovo iskoristil. Vika, nema problem. Ke ti dadam sve što ti je potrebno. Samo vide, jedna noki da bideš moja. I ova go pogledala, mu go svrtela grboc i si otišla. Došla povtorno kaj nego. A što je interesno? Ova go zaborav. Ovoj čovek imal sposobnost, imal keramet, ova go zaborav. Nema smisla ako vi kažem, da ne vi go kažem ova na početak. Ovoj čovjek imal sposobnost, Allah subhanahu wa ta'ala mu dal keramet, brakja. Ja go dopiral oginot sa svoje raka. I bilo sostajba da zeme žar i da go prefrli na drugo mesto, a da ne izgori rakata. I kako beše ovaj alim od koji što go prenesu, ovaj rivajet mu go zaboravi ime to. On go prenesu, ja prenesu ova slučka. I go zaprašao kako je možno rakata da ne gori. I on počeo da kažu, ima komšivka, ima ovo ono, i vika koga mi dojde vtor pat, vika povtorno baraše pomoć od mene, i vika koga odluči povtorno to da i go kažem, da bide moja, ona samo mi reče, itekillah, plaši se od Allah. I vika, vednaš vo momentu, vika, nešto vo mene se smeni. Vika, ja se vidov sebe si, vika, na sudnio den, vika, pred mene džehennemot, i rekov, vika, nemoj da se plašiš. Vika, ne sakam da ti iskoristam. Vika, ova što sakam da ti go dadam, ti go davam samo poradi zadovoljstvo to na Allah. So nikakva druga cel. I ona gozela toa i pravila dova za nego. Vika, gospodaru moj, ako ovoj tvoj rob je iskren, biljeki teško je da baraš od nekog obarake. To je ponižuvanje. Zato ovo islamot, ako vidiš tvoj brat da ima potreba, nemoj da čekaš da bara. Pobrzaj ti daj mu. Sočuvaj go toa ponižuvanje. I ova pravila dova, Allahu moj, vika, ako ovoj tvoj rob je iskren, vika, vo ova što mene mi go kaže, vika, čuvaj go, vika, od nar, od džehennemski, od ogin, vika, i na ahiretot, i na ovoj svet.
И вика Аллах субхану ва таала ја услишал и ја прифатил довата на оваа девојка, и вика поради тоа, вика мене, вика огинот не може да ми наштети на овој свет, а се надевам дека и на идниот свет нема да ме гори. Керамет од Аллах субхану ва таала, браќа. Тоа е резултат на таквалукот на еден верник. Тоа е резултат на таквалукот на еден верник, на човек кој што целиот живот го вперува и го усмерува кон вистината на Господара субхану ва таала. А се чува од лаги и се чува од сите оние карактеристики кои што го водат во пропаст. وَلَنْ يَزَالَ الرَّجُلُ يَصْدِقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا, вели Расул салаллаху алейхи ве селем во хадис кој што го регистрирал имам Бухари, и кај човекот ќе ја збори вистината толку упорно и толку често, се додека кај Аллах субхану ва таала не биде забележен како вистинољубив. И тоа е негова карактеристика, готово. И више луѓето го знаат. И кога се појавува некаде и кога шета меѓу луѓето, се знае, чувствуваат од него срам. Чувствуваат стравопочит од него. Зошто? Затоа што е тој гласноговорник во името на Аллаховиот дин. И секогаш ќе збори вистината. Нели? И луѓето едвај чекат да седнат со таков човек. Меѓутоа, онај, وَلَنْ يَزَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. А в другата ситуација, и човекот ќе лаже се додека не биде запишан кај Аллах дека е лажливец. Нели? А лагата е делот му на фиклукот. И сега ако првиот човек едвај чекаме да го видиме и убаво ни е во негово друштво, кога ќе го видиме овој другиот, само не дојде овој. Ке му се смееш, ке го избегаваш. И никој озбилно не го разбира. Меѓутоа, ние тој проблем го имаме денес. Зошто? Затоа што се уште не сме изградиле озбилен и конкретен пристап кон верата на Господар субханаху ва таала. Ва субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.